Danes je sreda, 6. septembri 2023 godina, 249. den godinata. Do kraja godinata ostanuva 116 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 6 časov in 4 minuti, a ke zajde v 19 časov. Deno traje 12 časa in 56 minuti. Mesečinata, koja je v fazana prva četvrtina, nema da izgreje ovadeno nokje, a ke zajde v 13 časov in 36 minuti.